Om Swastiastu, Rahjang Rawuh, ring channel Titiang Andre Necoy. Kecunduk malih sareng Titiang Andre Necoy. Sani mangkin Titiang pacang ngaturang indik pengangge arde suara. Tegas pengangge arda suara inggih punika arda suara inggih punika aksara Bali sane kewigunanyane kalih dados wianjana utawi konsonan miwah suara utawi vokal. Pengangge arda suara taler kewastanin semi vokal. Soro-soro pengangge arda suara. Pengangge arda suara kekepah dados limang soro. Sanika pertama ye inggih punika nania, re inggih punika gung utawi cakra, le inggih punika gantungan le, sanika kaping 4 ua inggih punika suku kembung. Wonten kewigunaan pengangge arda suara. Aksara puniki yening kewigunanyane dados wianjana utawi konsonan rupanyane tetep inggih punika ye, re, lewe. Yening kewigunanyane dados suara utawi vokal rupanyane mewah dados pengangge aksara nania, surang, gantungan le, suku kembung. Ugar-ugar pengangge arda suara sanika pertama samian krunalingga yening mewit saking kalih wanda utawi kecap dua suku kata yening silih tunggil utawi kalih krunanyane aksara arda suara. Aksara punika mawiguna pinaka wianjana konsonan. Contoh yuga, biu, yuyu, rasa, cara, rare, lama, sela, lali, watu, tua, wawa. Sanika pengalih ugar-ugarane kewigunayang arda suara pinaka suara utawi vokal. Contoh tabia, biasa, putra, kerana, sukla, flower, satwa, tuara. Puniki sami nganggen pengangge arda suara. Inggih wanda sapunika indik pengangge arda suara. Mugi-mugi wenten kewigunanyane. Suksema. Om Santi 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 Om.